Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi ba Paradizo TV, tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta mu nama yiga ku bibazo by'umutekano iri kubera i Nairobi muri Kenya, igomba kwanzura gahunda yo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Kenya byatangaje ko Perezida Uhuru Kenyatta yatumije iyi nama mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, yakiriye Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Felix Tshisekedi wa Kongo. Umukuru w'igihugu umwe ni utitabiriye iyi nama. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wahagarariwe na ambasaderi w'igihugu cye muri Kenya John Stephen Simbachawene. Inama ibaye mu gihe umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda ukomeje gufata indi ntera, bigeze naho abanyarwanda n'abavuga ikinyarwanda batangiye kugirirwa nabi muri Kongo, bashinjwa ko u Rwanda rufatanyije na M23 mu bitero by'uyu mutwe. Kenyatta yaraherutse gutangaza ko ingabo z'umutwe w'aka karere zigomba koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo zikarwanya imitwe y'iterabwoba ihabarizwa. U Rwanda rwemeye ko ruzatanga umusanzu warwo rukohereza ingabo muri Kongo, gusa yo yarabyanze, ivuga ko idashaka ko mu ngabo zizajya ku butaka bwayo harimo n'iz'u Rwanda, kuko ngo ari rwo zingiro ry'ikibazo. U Rwanda rushinja Kongo gutera inkunga umutwe wa M23, gusa rwo rwabyamaganye kuva ku munsi wa mbere. Ngaho rero nguko turaza kureba iki iyo nama iri butange. Ese iyo myanzuro iratuma nibura amahoro yongera kugaruka mu karere? Ese iyi nama iraza kwanzura iki? Turaza kuguma tubahereza amakuru ku yandi uko ibintu bigiye byifashe. Reka rero tubonane mu kanya.